Industrial Expo ngasi Sericulture Day pangthokre. Expo si ngasi loisilagani. Kurumjari Istv ki Manipuri pau mieng tabiri sing mataram noksari hoji pau sanong bizari Commerce and Industry Department Government of Manipur na sinduna zatkiba tang mari dagi langboi khongnang khongda semgaliba Industrial Center da satharakiba ahanba Manipur Industrial Expo imisingni tarataru ngasi loisilagani ngasi aruiba nimit ki oina UK session da seminar kam kokun mela on Sericulture Day pangthokre thoram masida Manipur ki Governor V Sanmuganathan Commerce and Industry Minister Govindas Kontauzam Chief Secretary O Navakishore, Sericulture ki Principal Secretary L Lakher, Central Silk Board Ministry of Textile Government of India ki member Secretary Ais Narges Prabhu Amadi, Commerce and Industry ki Director V John Lantin Kumar Namariba Mushi when Saruyaki. Thoram Maduda Agriculture at a Glance Haiba Ladik Ama Governor and release Toki. Training Pangwa Mu in Nipanda Mugariaring Kit Kusinaki. Thoranga Marinena, Governor V Sanmuganathan Haikibada. Miam da Tahi Amada Mugagi Potoxing Butopada Lupali Sing Fudege, Lupa Lak Amagi Mataka Sendong Pangmangamba Muishimbu, My Paklava Muishini. Expo Sina, Lamda Masiki entrepreneur sing da Jauna Kanava Pigani, Haiki. Cultivation. Who is cultivating at least about 5 hectares of land for mulberry plant? Those who are cultivating 5 hectares of land for mulberry, please raise your hand. Is not only the champions of agriculture, the captains of agriculture, the leaders of farming, iri, mulberry, muga, oak, you clap. Commerce and Industries Minister Govindas Kontauzamna Sericulture project miyamna paikhalabadi machina cell thungi phibam bhakalhan badanatana environment friendly oiba ngamgani jingi mana masing thaba yadaba mafam singda seri project sing paikhapiu market ki awaba lehaloi haiki hector lising tareka sahumba kuntalata malwani iri idana lising tarani ok tasarda lising pa anayena adu muga lising amaga tarekena adu finally अखोना यहाँ पुंग थोपनी ना योगी अखोई होगी तो सही से बात नहीं होगा पुन्ना मेरे समाज का दुआ तस्वीर उठा रहा से कोई रोज़ी अपन रोके अमरमदा एक्सपोज की ngasilotion megi thoram nungchilpung marida mafam masda pangtokadori Rishin Magi Thoramda Deputy Chief Minister Gaikhangam, Commerce and Industries Minister Govindas Kontauzam, MLA L Nandakumar Amadi, Chief Secretary O Navakishore Saryagadori, Rishin Magi Thoram Masida Cultural Program Kya Pangthong Naba Sem Sakre. Tagal Patalaiva Institute of Bioresource and Sustainable Development Ki Nong Nasaba Technology and Skill Development Center Ngasi Micro Small and Medium Enterprises MSME Ki Union Minister of State Giriraj Singhana Sangakre. Ngasigi Thoramada IVSD ki Director Professor Dinabandhu Sahu Amadi Tongan Tongan ba Department ki official kya sasaugya Union Minister Giriraj Singhan Haikibada Pot Puthokpadi Araiba Thabangni Adubu Pot Adugi Yonpham Sinba Habasi Kwaidagi Lubat Amani Masigi Matakta Puthokliba Polam Singbu Miyamna Pamnaba Kwaidagi Maruiba Thabakti Pot Adugi Value Addition to Wasna Oi Lamda Masida Kana Amatana, Lomi Oiba Pamna de Adubu, Lomi Sing the Putoli Polam Sing Adudi Nimit Kudingi, Sanari, Maramasna, Lamda Masa Putoli Polam Gas Singbo, Value Added Doguna, Yolava Matunda, Atopa, Mi Singbusu, Tabopiba Ngamba, Entrepreneur Amam Oiba Ngamnaba, Panafamtoi, Haiki. ये कौन सा विकास का मॉडल ये कौन सा डेवलपमेंट इकोलॉजिकल फ्रेंडली होनी चाहिए डेवलपमेंट की जो रूपरेखा इन लोगों ने बनाया है मुझे तो देख करके तबीयत खुश हो गया कि आने वाले दिन में मैं तो कहूँगा यहाँ भी शकुरा क्या बोले शकुरा का 1,000 प्लांट लगा दें जो
जाएं उधर मेघालय भी देखें और यहाँ भी देखने आए, कम से कम 1000-2000 प्लांट चारों बगल लग जाए। टोंगान टोंगान में लई मखल क्या पुथोक्तुना अवांग नोंपोक लमदंगी मनुंगदा मावबु लम कोइबसिंगी अचौबा लमथुंगफम अमा ओहेननबा थबक पाइखटपा मथौ तारे हाइना गवर्नर वी समुगनाथना ngarang माव गेट की फुक्रोदा निमित निनि चमजथगदबा अनिरक सुबा फ्लावर फेस्टिवल हौदोकपगी थरमदा हाइख्रे। थरम अदुदा चीफ सेक्रेटरी ओ नवकिशोर हॉर्टिकल्चर की कमिश्नर टी पानमई अमदी IVSD की डायरेक्टर प्रोफेसर दिनबंधु साहुना मरुइबा मियोशिंगना सरुक याकी। भी सन्मुगनाथन हाइकिबदा सेंटर अवांग नोंपोक असिदा अखन्नबा मियेंग चंगपगा लोइनना थबक फंगहनबगी खुदोंचाबा क्या पिनबा थबक पाइखले लई थादुना थबक फंगहनबा माइकैदा संखिनबगी मतमसु ओइरे हाइकी। Present phenomenon of global warming and climate change has had an adverse impact on the flora and fauna every year. So, a workable plan is to grow more flowers, more plants, so that the greenery can be improved. I thank the organizers for inviting me for this function, and I've got certain important points to talk to you. The first point is you have to assume that you are all flowers. I am from southern part of India. There the flowers has wonderful colors like your flowers. चीफ सेक्रेटरी ओनब किशोरना लई थाबा में दियोन बहाइबसी यामना चावबा बिजनेस मखलम ओइरगले मस्तगी अखोइना कट फ्लावर नत्रगा रो फ्लावर सिंग निंथिजना पैकेजिंग तौदुना अटोपा मेट्रोपॉलिटन सिटी सिंग थादोकबा अमलबदी मियोय क्या हिंगनबा ngambada natana स्टेट असिगी चावना कानबो ओइगनी हाइकी। फ्लावर फेस्टिवल अदुदा टोंगान टोंगान बा फजरबा मखलगी लई क्या यावबा स्टॉल क्या हांगनकी। CPI Langtabal Local Council Sinduna Langtabal Haurak Jambi Mayai Lekaida Tarahumdoi Suba Langtabal Local Conference Pangtokre Thoramaduda CPI gi Secretariat Member Ais Iboyama KS Sama Shamchan and Singajit Amadi TS Meghana Maruba Mushing Oina Sarugyaki CPI gi Comrade Member Kya Yauna Pangtokiba Thoram Aduda and Singajitna Manipurda Hongliba Rajnitiki Khongchat Asida CPI Manipurda Kupna खंडुना प्रजा सिंगी याफनबा लंबी थीबा अमदी मिपुंग खुदिमक बाप ताहनबा पोरम यातपो ओइना कॉन्फ्रेंस असि पांगथोकपनि हाइके। asi koi langtaban local council CPI gi tarom dui suba akoina langtaban local council koi CPI gi lingkhat khi bagi tarom dui suba sugumba conference asi angthok jabani akoi gi conference asi dei da maru oina akoi manipur gi buji oiba samisa loina na thengnari ba problem mayam sigi si khana baga loina na lakadori ba akoi gi mangda tarna leiraba sugumba general election gi maram desu akoi sugaina khanan bugi damukta asigum conference asi khoi pangthok jabani aduga loina na hojik bharat ki amasung manipur gi oina wala iba rajniti gi union chedei da hojik laiba pibam si karino haibudu mamuta na khanareraga khoi wari pharasu logjagani लीलोंग कालीखोंग दगी मोहम्मद मापिगनी मेहरोय मोहम्मद फारूक अमदी मोहम्मद सदामो मयांग इम्फाल कोंजाक्ता फुबदगी सीखिबा अमदी मोहम्मद जामिरबु सोहन किबा थौदोक असगी मतंगदा चेनबसिंग मतिक चाबा दंदी पीजबदी मथंग मिटेगी अकन मखोंजंग जंगसिलगनी हाइना मिसी असगी मतंगदा सेंकिबा जेएसिना खंगलगले हजिपावगी मरथना तेमा ब्रेमतंग लौजरी। मणिपुर की अहानबा ब्यूटिफिकेशन सेंटर मफम सिदा माहिंग उरिंग उनसा खोइबा अरीबा दागफम फहनबा ngami टेटू मोल फ्रेकल न चिंगबसु लौथोकपा याय हकचांग की अहेनबा फेट पामदबा बॉडी की हेयर लौथोकपा याय ngasimak unabiu डॉक्टर मधुबाला लेजर ब्यूटी क्लिनिक MG एवेन्यू इम्फाल। Delta Tutorials for CBSE, Kwakatel Airport Road opposite Old Pump. Admission open. Foundation course class 9, 10 and 12 science starting from 1st April. Vacation course for Navodaya and others for class 11 science from 4th April to 16. Time 10 AM to 7 PM. For details, please visit Delta Tutorials, Kwakatel Airport Road opposite Old Pump. Mountains Coaching Center, Chingmerong for class 7 to 10 BOSEM. Admission open for subject Maths, Science, Social Science and English. Counseling and interactions with different selected well-known leaders on every Saturday after the coaching test. Special features: 20% fees discount for students securing 80% and above in the previous exam. Fee structure Rs 8,000. Please contact 9612363 858.
Irudio Coaching Institute ki class 9 amasung 10 ki CBSE SA1 amasung class 12 Science CBSE ki coaching classes lagliba April ki tang 13 dagi hojagadore. Yaubiyu Irudio ki exciting and innovative classes admission ki damakta lengsin birau Irudio Coaching Institute ke sampat thochom lekai kangabam lerak machin behind Bego Hotel. Adung karigumba awabasing asi mayungnaba thoklaba maroi marang yamna yawba chunjak chaba mapalda toina chaba liver da akaiba laklaba natraga liver gi mapangan chontharak patarabashu karishu waningai leitre Lifsaf syrup sijunabiu adungi awaba punama koknabigi pambaini diabetic na naraba anabashing nashu sizinaba yaraba Lifsaf capsule shu pangbigani Lifsaf syrup amadi Lifsaf capsule naraga laing babudi narjingai da saksal hobana henafai Classic Hospitality Training Institute na offer tawzari 3 special job-oriented courses, 6 months course in front office operations, food and beverage service, housekeeping operations, level 1 diploma in hospitality operation, 2 diploma in food preparation and culinary arts. Free counseling session from Monday to Saturday, 10 a.m. to 5 p.m. Hena kupamarol gidama contact W Classic Hospitality Training Institute, Babina Diagnostic Building, 3rd floor, Rims Road, Imphal West. Break matungda taramna moksari makataba pawda Thoksom iwaya magi lekidabaki ningsing thoram April ki tang tarani tuida pangthok kodoriba sigi mangoinena ngasi iboya ma Hospital and Research Center da anirak subo oina BPL family gi mioi tarani toi liamna operation pangthokre operation adu da hospital adu gi doctor amadi nursing Janimski surgery ki professor and Jitendra senior resident Dr Bikram Konsam yauna ate Dr Kyasu Sarugyaki Thoram Maduda Sarugyaki Janimski director Professor Deven Raisham Haikibada led Dr Ningombam Ivobi Singh Memorial Trust Amadi Boyama Hospital Anina lemna operation tawduna pangthokliba thabak asi afaba khongthangni haiki ibumo si magi husband si di workshop sama terjarga jagani adu mokoisu halitadna si operation ko momdagna anu wana khangga lemani adu ne mudang je when si tawba operation se je hidak lak taksino ko nasan lejabra kanan kamai to ki hai ko moi sen skimo tokte uno masina se hospital sidagi topi beni hana ngol tambi Dr Jitendra na ngasi gallbladder lokthokpa appendix singbagi operation kya pangthokliba asigumna mamangdasu mioi 13 mai pangna operation tawkhre sarkar amadi lanai mioi kya na sigumba kemasi pangthohaningi haike ai khatana taba ai maru ai lele jebi no khara khachina taba manipur ki leiriba phong surgeon mayam gynecologist mayam aduga loinana adi peshanu sada khara hena abadi wat taba wable taba sahajagi adumba chaw singna mateng pangbiraga aduga atai hospital sing su makalgi surgical care tawbiragadi koi समाज की बकरी संपत्ति का लेनदेन गाँव Top Makha Lekai Baruri Lambi asi matam kyagi mamangdagi marilenaba sarkargi authority na sabidababu pendaba phongdoktuna Khetri Bengun awang lekai amadi Top Makha Lekai gi nupi singna ngasidagi lambi asi thingjinkre lambi asi phatabana mastagi humdorakba ufulna manak nakpada leiba yum singda chawngna kudong chada mayongna hale Nongmada masing jamlaba gari kya lambi asa chachuna chingdagi leibak pekpagi thabak chathaba asina nongmagi fibam soksilakle mari leinaba singna thuba matamda miang changbiu haire masigi se sing jidagi leibak mayama tata mayama hondana tawda khoi gi lambi jing ya ngang ji ejma tawdana hu jing jing anga ko phangna imung je upu nungu phiron je ana ko yum je leiba mayam ga jama tayya dana angang je ejma tawdana leire nong chure sing chai re khoi gi chenbi ba mayam jing jina
angakwa phangni yengchanbi bidre kai gumam tiang chambi dan government yengchanbi bida yengchanbi da badagi akhoi nong churagana le khom adi nungsa sagana ipunna isa je thumat le baduna lambi je phajana chembi dri phawadi akhoi gari se chenbi genu aduga sarkar gi mai gai dechu mari le raban su lambi se to makhare kai bani road haibadi manipur gi oina bani kadi ba lambi ni sahi asuk sanga ba yengchanbi rakte aduna bani kadi ba lambi se sigumba lambi yengchanbi rakta ba che sarkar ngai de kun chu yengchanbi ona ai haijari Asian Development Bank ki makada Asian Highway number 1 amadi 2 Imphal More Taba anobo lambi ama sengodoriba asigi chapchaba ama laglibre pilgitang tara humdoida Bharat Sarkarna aroibo oina khangalaklagani haina Chief Secretary O Nabagishorna Istv News khangalagli Nauna sengodoriba lambi asi wangjingdagi hairok chatlaga machi forga khudeng thabi tagadaba lambi di hairi Bharat Sarkar gi Ministry of Road Transport and Highways ki makada Lairiba National Highway Infrastructure Development Corporation Limited na senduna lambi asigi alignment tawagi thabak aroibo oina April ki tang tara hundoida pangdokadabani hairiba mifam asta state ki maikaidagi mari lena official sing saru yaduna sabsaba alignment amal lapthokani haina makatana phongdorakle masigi alignment ki phaba mana kamai toge da khoi tengno baldam so loksau da yamna step oiba sing oiba do da ngasagi yamna heavy load ke truck hayeng lakpada Thailand dagi China dagi adai dai lakma dam da atro India lakma dam da chatpa da waga da do madu problem se ano alignment sida de leroi aduna ngasagi trade and commerce torkwa logistics ki lakwa matung da lakadriba trans asia movement of the lorries hydra truck sida di ano alignment se hena khudongchani ada alignment se propose to bu se makhalani lebani ekhoi ge government na tawba ma adi ministry na tarakwa ma ado khoi Manipur government to alignment masi bhauroga chatpa alignment asine hena phani ne khoi ma do recommend to ki masi yarakani ne khoi ju thasu thajai Solisimo samapan humbudra taretagi solisimo samapan marfutaru fawba Manipur Hockey Association gi president oiramatana hockey Manipur gi live patron oiramba ngangbam magazine lekidabada hockey Manipur na awaba phongdorakli hauji amuka sana tema bremutang lozari Imphal East West amasung Bisnupur district ki oina Manipur government ki regular employees singda service loan lobi khudong chaba pizari athuba matamda amadi araiba mong da lobi ba yagani ena akupa marol gidama contact W Imphal Finance Cooperative Thrift and Credit Society Limited head office Loklaubung branch offices Pauna International Market and Bisnupur Bazaar Bisnupur Combined tutorials for CBSE. Admission open for 6 months foundation course for class 9, 10, 11 and 12. 3 months vacation course CBSE class 11. Class starts from 4 April 2016. 2 months Sainik, Navodaya and outsider during vacation course CBSE class 9, 10 and 12. Class start from 1st May 2016. When service separate hostel available for both boys and girls. For details please contact Combined Tutorials Office Sagoldan Moira Merak Machin Bus Parking Imphal. Wanted some electronics mechanics for repairing Istv set-top boxes at different places: Bisnupur, Thobal, Kangpokpi, Imphal West, Imphal East. Willing electronics or mechanics may contact Secretary Istv Network. Unique Education. Admission open. 3 months SA1 Foundation course for CBSE Class 9 and 10. 5 months Foundation course for CBSE Class 11 and 12 Science. Vacation course for Navodaya, Sainik and outsiders CBSE school students. 3 months Advanced course for CBSE Class 11 Science. Girls hostel at the same block. Jolib 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolib syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolib capsule chabiyu. Delightful cupcakes with creamy vanilla filling from Winkies, the cake specialist. A magic mix of chocolate and vanilla marble cakes from Winkies, the cake specialist.
ब्रेक की मतुंगदा अमक स्तराम नौसरी मखताबा पाउदा कांगलेपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन KSA ना डॉक्टर हेलेना आई केयर क्लिनिक इम्फाल हुसनमदुना अंड्रो केंद्र की मनुंग चैनल लेबा टॉप सिंथा खुनौ प्राइमरी स्कूल दा नोमगी ओइबा लेमना मिटलायंग बगी केम पांगथोखरे थोरम मदुदा KSA की जनरल सेक्रेटरी सुखान विद्यानंदन फोंदोकिबदा मेहरी सिंगी येंगलगा अखनना लेमना मिटलायंग बगी केम असि पांगथोकपनी केम असिदा चादा यांखै हंथांजुना ऑपरेशन की खुदोंग चाबसु फंगली लोकल MLA श्याम कुमार अमदी डॉक्टर हेलेना आई केयर ना मतेंग पांगबगीदम KSA ना थकल फोंदोकी ngasi केम अजुदा मियोय चहुम रोम लायंग बगा लोनेना दरकार ओइबा हिदाक लांगथकसिंग लेमना पीकी स्वच्छ भारत मिशन की मखादा थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल की वार्ड नंबर 13 15 अमसुंग 13 की काउंसिलर सिंह अमदी वार्ड मेंबर सिंह नंगसी थौबाल बाबू बाजारबु लुनाना थमनबा अमोर अकाई सिंह सेंदोक्रे अखोगी लमदम लुनाना थमसी हाइबा पांदमदा पांगथोकिबा अमोर अकाई सेंदोकबगी थोरम अदुदा थौबाल की फेयर सर्विस बाबू बाजार कठेल फमलीबी माइबेल सिंह अमदी थौबाल हाउखा कियाम की अकोइबदा लेरिबा लोकल क्लब की मियोइसिंगसु सरुक याखी पतंजलि योग समिति चिंगा मखा की अनिसुब मपोक कुमोर ngasi सिंजमै चिंगा मखा दलैबा लैमयोल आर्ट सेंटर की हॉल दा पांगथोखरे मॉडल क्लब लैमयोल आर्ट सेंटर अमदी पतंजलि योग समिति चिंगा मखाना सिन्नुना पांगथोकिबा थोरम अदुदा पतंजलि योग समिति के एडवाइजर डॉक्टर एस राजेन M विनोद कुमार मॉडल क्लब की प्रेसिडेंट इंडेसोर याउना मियोय क्याना सरुक याखी डॉक्टर एस राजेना योग हाइबसिना लैना क्यादगे ngaktok ngami haike मी वरदी इमुंग दुसो अफबे मी हा थोलानी इमुंग मयाम फरदी लैकाई फरदी डिस्ट्रिक्ट फरे डिस्ट्रिक्ट मयाम फरदी स्टेट मयाम फरदी नेशन लो फरनी कंट्री मयाम फरदी लोइन फरनी 25 जून दे योग नेशनल योग डे सेलिब्रेट तोसे पीस फोरना बा अफबे मी पुथोंगा बदमक्ता तौरमनेबा कांगलेपाक यूथ सोशल प्रोग्रेसिव एसोसिएशन टागेल पार्ट की मपोक कुमोन थोरंगा मरी लेनेना ngasi एसोसिएशन की वॉलंटियर कुनमरीना रिम्स ब्लड बैंक ता पीखरे एसोसिएशन की मैकाई दगी फोंदोरकिबदा मियांग की दमकता खल्लगा मतेंग खरदंग ओइनेनाबा इदान तोबासी हंदकी असिगा मंगारक सुब ओइना पांगथोकपनी हाइके थांगमैबन मैसनाम लेकाई दंगसी विल्स लाइफस्टाइल कोबा नुपागी फिरोल योनफम शोरूम अमा एजुकेशन मिनिस्टर M ओकेनरोना हांगदोखरे थोरम मदुदा हानेगी चीफ मिनिस्टर राधा विनोद कोइजम शोरूम की मपु हरिंदु कोइजम याउना मियोय क्याना सरुक याखी इंफॉर्मेशन सर्विस टेलीविजन ISTV नेटवर्क ना मियाम की सेवा तरोपा सही तरह मरी बपुंग फाना चंगबगा लोनेना मियाम की दमक अखनब थोरम अमा ओइना ISTV हलो टर्मिनरसी लाइव फोन इन प्रोग्राम ngasiदगी संदोकपा होखरे हारिबा थोरम asi ngasiदगी होंगना नोमाइजिंग निमित खुदिंगी अयुकी पुंग मापन मखाइदगी तरा मखाइ फाबुदा मियामना अपाम्बा मणिपुरी फीचर फिल्म अमदी म्यूजिक वीडियो एल्बम सिंगगी अपाम्बा इसे सिंग खनबिरक्तुना ताबा मसुंग येंगबा फंगनबगे लखोलकपा थौरांग मनी लाइव ओइना संदोकदोरिबा थोरम asi ISTV चैनल 2 दा मियामना उबा फंगनी मसिगी दमक मियामना थौरम असिदा सरुक याबा फंगनबा लैंडलाइन नंबर 0385 2442149 हारिबा नंबर असिदा टेलीफोन तोबिरकपा यागनी मरुब पाव अमुहना इंडस्ट्रियल एक्सपो दंगसी सेरिकल्चर डे पांगथोखरे एक्सपो असि ngasi लोइसिलगनी हौजगे ISTV की मणिपुरी पाव मियंग ताबिर सिंबो मकहना खुमजरी।